Znate li da iz zaperaka rajčice vrlo lako možete uzgojiti nove biljke? Evo me na gredici rajčica gdje upravo uklanjam bočne izbojke, već su i prilično narasli. Zašto? Zato jer rajčicu uzgajam na način da puštam 1 do 2 glavne grane uz kolac i tako prevezujem da se manje zadržava vlaga, a sve ovo bočno mičem. I sad su ovo već lijepe, mlade grane i znam da rajčica ima fenomenalnu sposobnost ukorjenjivanja, pa zašto ih bacati? Kako možete ovo razmnožiti? Vrlo lako. Uzmite i stavite ih u vodu. Ovo je najjednostavnije, već za par dana ćete vidjeti da će one krenuti tjerati korijenje. Drugo, posadite u teglicu koju redovito zalijevate, možda ne daje direktno na suncu. Isto tako, uz redovito zalijevanje one će se brzo ukorijeniti. Treće što ću ja napraviti, s obzirom da je sad vrijeme dosta promjenjivo, pa zašto ne, direktno na otvorenom ću posaditi ove zaperke, po 2 uz kolac gdje ima mjesto i obavezno svaki dan zalijati. I ono što bi se trebalo dogoditi je, naravno možda će se više mučiti nego da ju stavite u vodu, ali mic po mic rajčica će pustiti korijenje i ukorijeniti se. Jedino, s obzirom da svi ovi zaperke već imaju na vrhovima pupoljke, naznake pupoljaka, ovo ću maknuti u ovoj fazi, ukloniti, evo tako da se sada rajčica bori za zakorjenjivanje, a kasnije vrlo brzo će ona pustiti nove izbojke i pustiti nove cvjetove. I vrlo brzo vi iz ovog možete zapravo uzgojiti nove sadnice. Ako su vremenski uvjeti dobri, ako redovito ih naravno imate na brizi, jako brzo imat ćete nove sadnice rajčica koje će jako brzo krenuti rađati. I evo me na istom mjestu 2 tjedna poslije. Ovo su zaperci koje sam posadila direktno. Pogledajte kako su se super primili. Krenuli s rastom, s time da sam onako jako malo brige zapravo imala oko njih. Zalijala sam ih 2 po 3 put i dalje zaboravila. Kada vam velim, ne ide mi baš ovo preveliki vrt da bi sve pamtila, ali bez obzira na sve izazove ove rajčice su se jako uspješno ukorijenile i krenule rasti. Stavila sam istovremeno i dio u vodu. I mogu reći da nakon tjedan dana nisu baš uspješno nešto pustile, barem tamo gdje sam ja sad stavila korijenje. Neke su čak počele i truliti, dok za razliku od ovoga, ono što sam direktno posadila na otvoreno je pokazalo najbržu prilagodbu i najbolji rast. I zapravo meni najmanje posla. Tako da definitivno znači preporučujem direktno odmah na otvoreno posaditi, jako zalijati, pomulčirati da taj malč zadržava vlagu pa ne trebate puno zalijevati i eto, to je to. Rajčice će vrlo skoro krenuti rasti same. Pa eto, probajte, vrijedi probati, zašto ne. Pozdrav iz Biovrta!